real bona hemi pancreatitis kan ti mai hi ana chhuat to chonin ana em at tor thelo khopian na thina hemi pungpui na satliang hi ni lova chon ka tiang real bona alo chu a ayan kol dan kha kan soidon ani a request te omboka tin hemi pumna pa ga ne na danglam ni po kan soyanga enting e pancreas na chu alolan chu kan ti chuanin hemi pungpui na ang thu hianin hemi kan pungpui a nun ti meang tia vela hian alo na a ana em mai chuanin hei hi ana hi nungza ate ana chuak thin ani chuanin thil ei zawa abik takin thil mom le sa thau ang chi ei zaw khanin ana thina chuanin hei ba ka hianin luak chuak te luak te om fowa in achang chuan khosik te oma achang chuan pum mardeu tung te kha omani om thin ani kha pum puina sati ani lo ni ama sapera ayan kol nawa sapera ina chonin abik takin anna salawa chonin ami kan real bo kan pancreas ka kan ha choltir kan ha dam tir kha apoi mo em maya chu kan ti tur chu hemi cho sakhat angchi a cho angte chu in sum tur ani a atlang pui thu in a da ni khat emo ni emo cho ngei tur ani ana sat chuan chuanin tuite mo ORS te mo emi coconut tuite mo ka tiang te kha inila tha a tin chumi zawa chuan muang chang in bu hop te le tiang sup te tiang kha pek theya chuanin na chok na hian ama sabera chuanin hei anawak lawa chuanin paracetamol hi a tha a chok the chuan a chan chu paracetamol hi na chok na chuan a him bera hemi na chok na chak hemi NSAID kan ti mai an diclofenac kan tiang chi te aceclofenac kan chi te lang chi te heng hi chu thin tan te le pungpui tan na pon that lo wangin ei lo kha the cho tha a chuan zu hrim a huwa chuan tui in tam kha poimo a than chu tui ril kan tlak cham hianin hemi pancreas real bo na kha atizol zel thi ani chuan damdo in kalhun kalangai hun oma hemi anat lutuk torpo har lutuk chonin damdo in atlan chhowat kha tha tin an luak na sat chuan khuate sikte pon in mitte polo eng thei tin an ma ani an chau ngoya hei ni ko hlo don khopan na chuan an chu real bonal tuk wang hianin anun na po chan mai theya chuwangin khatian te kan nei chuan damdo na kalpui wat tur ni chuan damdo na chuanin tin in lama te po thei chuanin atul chuan tiang o hemi fluid thi poi mo maya RLMO DNS mo tiang 5% te mo aka chu kan taksama mo ta zir ni anga chuan na chhong chak tak hi ngai thin hemi difit te po chhong lo chuanin tramadol te mo ka tiang le ai chak pentazocin te po kha angai thin chuan ka tiang an dat to chuanin ka engma ei lo tur ani chuanin mi ta lung te om po lo om thei kha treatment surgery po ngai mai thei zuin min ni chuan zu thla mak tu infection te lo om pal chuan antibiotic te tiang kha ei tur ni in lama hi inen kol rei lo ila ka tianga a warning sign te mayang ana zol kan soi ang kha kan omani chuan dam doina kal puiwat kha thil thaber ani ti hriat poi mo chuanin in lama nakin zela a management tura tain chuanin sathau mom thil kan mom french fries kan tiang chi te le mom lutuk mi hei puri kan tiang chi te voksa abi takin vok thau arsa po he avun te tiang ka insum kha poi mo khop maya in cho hi voi khata 8 teu lo ila hemi voi khata 8 le mila aging ila ni kata voi li voi nga te po i maila kha voi kata e teu ai chonin a thazo kani chuan zu thla mak angai mejil zumi tan thla ngaya thla thengang lo pon zuk te chuan sa thaw mom jita kan soi thong khan chuan adam do hianin pancreatic enzyme tiang supplement te a om boka a the chuan ka lo tek anga tin zun thum kan nei chonin zun thum kha control kha po kha apoi mo ani na chok na chonin tramadol te hian te na chu chok de hleka lopon amu mi na chok lo pon na chiu chi te
เป็นแต่จะซีนโมอายจากแต่ปกค่ะดำด้วยจนมันง่ายทีนอันนี้จนนินกันรีลโบน่าจวนนินรีลโบก็กันหาดำตีรังง่ายโจยังไงจบหลวมังจี solid food ยังจีค่ะเอโลง่ายนี่โอเลค่ะรีลโบน่าเอ็นกูลดันจงจ้ากันช่วยที่เทียมจุดเตะเส